I, Returning Officer for KHATC election, constituency number 7, Mawkynrew, the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, declared Seiborlang Warbah of VPP, resident of Rockland, East Council, to have been duly elected from the said constituency to be a member of the KHATC Council, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election. Kai ke bangadon mensim ke cakap langsung ya ro bangan ya ro yang boleh nak kata kini ke jingya dan tiga jangan ke bangso nanti kini ke kampla ke jung boleh don nak kata pan penyai ya kini ke jingya dan tiga ke bah niat nak kata kini ke election FDC kini ke kamba ke jung boleh nam dah juga bangan poi kini sekatong kata ni ke bah ngadon kalau jing senau buat ke mensim ke jangan ke jingya pun tapi nanti kalau ke kebetulan merupakan mungkin persak di Mawkynrew. Jadi kita video ini juga kayak kita tahu. Mas ngau baru cerita saya keren ya kan dia bagi pajak juga mau perlu kilong di tempat dia ya kecil percaya kecil persuatu akan urusan banyak nanti dan kampanye ciat lagi nomi kemat pada di election dan bagi kan dia KP election lagi ya kecil stang ni cuki pajak senang juga mau perlu konstitusi cuki ban senutu pada baik nado kan KP election ya keba ladang kain nado untuk por ke cingklei cungi ke batang kandia nak kalian cungi ke VPP yang reki ai do ke buat ke bar ko ada jartam nak untuk ke election pada ngasau bakan ni ke dia ke cing sedang cung cing suku cung pai ba pada ngasau ai ke buram ke kram nak pada cungi ro wi ke bakam la mencari pedang ke ka cing suku ke cing simpang pada halandat cung tang ngasau ke ke buat ke cung pada nak curang mau don rengkat nak pada cungi ban pensai pen suku cung kan cung